Asiphinde sinibingelele-ke sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kumbuso wethu namhlanje-ke ngizobe ngikubonisa ukuthi si-aplaya kanjani online, njengoba bese ngichazile embukisweni wangaphambilini ukuthi asekhona ama-universities nama-TVET colleges avule ama-late application. Kulo mbukiso-ke ngizokubonisa ukuthi si-aplaya kanjani online. Into odinga ukuthi ube nayo-ke, udinga ukuthi ube namadatha okukwazi uku-aplaya, ukufaka isicelo sakho, okanye udinga ukuthi ube no-Wi-Fi ukuze ukwazi ukufaka isicelo sakho. Uzobe sewungena-ke lapha ku-Google Chrome wakho, ubhale lapha ukuthi ubhale i-university ozo-aplaya kuyo. Uma u-aplaya e-DUT uyabhala DUT online application. Izobe seyikuthatha-ke seyikubeka seyikukhombisa ama-link ahlukahlukene. Wena uzobe sewungena-ke lapho kubhalwe khona u-online applications. Izobe seyikuthatha-ke seyikubeka la, welcome to Durban University of Technology online application. Nakhu-ke laphana bayagcizelela ukuthi ama-undergraduate applicants kwamele a-aplaye nge-CAO, futhi laba abaqalayo ukuzo-aplaya basebenzise i-CAO. Njengoba bengichazile-ke ukuthi i-CAO inama-advantages ahlukahlukene if usebenzise yona. Kodwa-ke thina-ke embukisweni namhlanje ngizokubonisa ukuthi lapha khona u-aplaya kanjani. Ukwenza-ke isicelo sakho, uma ngabe uzoqala ukwenza isicelo sakho, uzongena lapha ngezansi kwa-don't have an account yet, ku-step 1 lapha, to create i-temporal ID. Uzobe sewuklikha ukuthi create temporal ID, izobe seyikuthatha seyikubeka la. Angeke ngifunde yonke indavundavu le lapha ngaphezulu, ngizokubonisa nje la ukuthi kufuneka ufakeni. La country of citizenship bakufakela u-South Africa, national ID uzobe sewufaka i-ID number yakho la, ufake i-ID number yakho, ebese uyehla uza la name title, uya-choose-a la ukuthi uma ukuthi u-Mr. ufake u-Mr., uma ukuthi u-Miss ufake u-Miss, uma ukuthi ushadile Mrs. u-choose-e okuhambiselana nawe, ubhale igama lakho la, first name, ubhale igama lakho. Mawukuthi u-Andile or ubhala u-Andile, middle name ufake igama lakho elesibili, la ku-last name ufake isibongo sakho. Mawukuthi owakaNdlovu uyabhala lapho ukuthi Ndlovu. Date of birth uzofaka usuku lakho lokuzalwa, uzokhetha lapha usuku lakho lokuzalwa, birth month, inyanga owazalwa ngayo, ufake inyanga owazalwa ngayo, date of birth, unyaka la ufuneka la, ufake unyaka owazalwa ngawo, gender ufake ubulili, mawukuthi umfana ufaka u-male, mawukuthi intombazane ufaka u-female. Okunye-ke futhi udinga ukuthi ube nakho i-email address, udinga ukuthi ube ne-email address ukuze ukwazi ukufaka isicelo sakho, ngoba indlela yokuxhumana kakhulu kuyaye kube yiyona i-email address. Ufaka i-email address, mawukuthi email address yakho ithi 12345@gmail.com, uzoyibhala 12345@gmail.com. Uyifaka njengoba injalo i-email address yakho. Ebese lapha ku-mobile phone ufaka inamba yakho otholakala kuyo, u-0 asikho isidingo sokuthi ufake u-0 njengoba sekubhala u+27 omele u-0. So uqhubeka nenamba yakho, inamba yakho mekuthi ithi 063, ngeke usambhala u-0, uzobe sewuthi 63, uqhubeka bla 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 bla. Ebese uyifakile inamba yakho
security check, la i-security check uzobhala lokhu okubhalwe lapha, lokhu okubhalwe lapha ngamagama a-blue, lokhu ukopishe njengoba kunjalo, u-GV3AGR. Iyashintshashintsha-ke, angeke kuhlale njalo ku-GV, wena uzobe ubhala lo osuke kubhalwe lapho, and then you click u-continue. Uma u-click u-continue, bazobe sebekusendela i-email kwi-email address yakho, uzobe sewuhamba uyongena khona kwi-email address, u-click-e khona to confirm ukuthi uwe lo ozobe u-apply-a. Mese ingenile-ke i-email address, uyabuya sowuza la, bazobe sebekusendelile i-password lapho nge-email address to confirm i-temporal password le bezobe bekusendela yona nge-email. Uzobe sewuklikha nje uthi confirm, ufake i-email address yakho, ufake i-temporal ID. Bazokunikeza lapho ufaka ama-details akho, bazokunikeza i-temporal ID ne-password yakhona, uzobe sewuyiphanta njengoba injalo, then you click u-okay. Mese ukwenzile-ke lokhu, uzobe sewubuya-ke sowuza la ku-already have an account, la u-click-e la, click to sign in into your account ngoba uzobe sewunayo i-temporal ID. La ku-user ID uphanta i-temporal ID yakho ne-password yakho njengoba unjalo, injengoba injalo unikeziwe, and then you click u-sign in. Ngoba mina bese ngike nga-apply-ela omunye umfundi ngaphambilini, ngizofaka ama-details akhe. Okay, uma ngabe sokufakile-ke laphana i-user ID okuzobe kuyi-student number sakho ne-password ozobe kuyi-password yakho lo ozobe unikezwe yona, uzobe sewuklikha u-sign in, is invalid. Ufake-ke i-user ID yakho njengoba injalo ne-password, ebese ushaya u-sign in.